ke biditse lena iso cause ka letshepa khuluma ndoda ana briketo ke spanang le yena ba motswere ke fraza thusa le yena gore khona motse uyandoda uyazi ukuthi thina akekho umuntu ofuna ukuyajele bona ma dimana go tronko ba tshwere ke batho fela ba sa mo frostane bona tshwere wa dang wa plan yo a tlang thusa go montsha dama khuluma ndoda ngilalela uthini se ke tlhakantsa di-chipi ka le information mara ke tla le khotla he dilo di tlhakana tala wa master sister sure kahle labantu ukhuluma ngabo ubani abakubi ke bakhosa ukhuluma ngalomndeni wakho mfana ya ska wara ka batho ba khosa ba no bolela fela ons gaan teni causes chance ama pele kanti dintsang ya kaena good luck to your boss chance